Evangelist Timothy Kabarebe owa Tiriti Ministries agabira batarukwebasa ebintu ebirumu nk'ebijwaro n'ebyokurya. Ogwa yongire yagira ngo kugabira abantu ebintu no kwenda kuboreka rukundo nkando omuntu ashemerire kuba nagaba. Abajure kushoka abajweka kwabayiza n'ibijwaro kandi ukaburiga nabore bigambo bikunje ukazasama abantu amasiba. Evangelist Kabarebe nagira ngo emenyete shemerire kwikiriza ruhanga akataho magara gabo. Nitubashaba kujya kumuragarukeyo mwikirize Yesu naza kuza munakora magara gani kandi muhinduke mukuratire Yesu mumusembeze abo mujuru w'amagara gani umukuratire kandi buri mwakune nashabara akwaniwe tuko muhanda n'amazima. Bamwe mu bantu bo mu Kabare abatungira obuhwezo basimire Evangelist Kabarebe ahabo obuhwezo bwabahirotiriho no kubarise ekigambo ekya ruhanga. Insimo muhereza kutweza kahunga kutubera emyaka yitu akatweza kahunga tukashemera tukano ruhanga mwongera umushiya wa ruhanga Kabarebe Evangelist Mose atkorere urukunganye wanya mushiya munonga yahabande byo kubya byo kujwara abantu bademente batege bituce guhunga cyo shiriho yale umushijo aturekerije mu Kabare abantu bingi bajunga babasa kutushabira kandi akatuhereza n'ecyo kujya ago kuba tuba tujye mu mberambe nk'abari kushasha kandi ni mushabira kugira ngo uruhanga mwongera amani ago kubasa kugumana nakore ryo kutangaza umubantu ba Mukama. Gasha kwa Dana Basebi.